Bia Kamal ka Noor Online TV ka jan gwasme bana roche bana jakwen ke kwinya jandan en dak South Sudan ka jan gwasme ne me jan lera dan en chanung ban jalin kala go kan konore ler kana me deji jokonojen ku subscribe ka Noor Online TV channel ko blerin konen ban nonka ka tungnen tanaz be kan shamala shukje dunya kejan gwasme re which ka South Sudan charik medit banja gorno bana jelingo go ko do badan en to kaje nyoche dide longre which ka South Sudan tur manen yene me nyoch dienen no ta tege jamonen yene tame chedul chakamach jalna na re pini ka kan dul kon toyna tungada tone chala do ne ti shop ke kisne to kurbaro tita widian ke kisne wel cha ka joja nyochre wini ti shop ka janang dok ka South Sudan chet ke me cha kon lat international aid group ke ne tin la lok tup ke la na da lok en re wit ka South Sudan bine 10 million dok ne 10 million ti dok ti ba ka daga nyochre wit ka South Sudan ke jen ron kina daru jandang ru ngwana me tay dan e chalat ke je kaniden kontin ngai ka ta dan le doro de ke je ne di chal ke international aid group kan ngai kana gwanu South Sudan la nyoch la ja daga an nyoja moni kel mi la kana gujeno de ja kapchongo de nirun kala de kan kullar en ka kor gwade pai wo kan la no ka je ron me ron kin da jin dang ro ngwana me bi nyoja me bene di shop ke million ke 3 million diok baka George ano anyo jamone chikan lat ni ka gwade dan antama jan chetu ga antama nyojamo sheban shala no en nyojamo bana dak to ka pai bangwan wona ka pai wel pai bangwan to konten kan yen pai wel me pai wel be jan gwadan bana dak jelong rewi ka South Sudan chala no bi nyojamo be ditelong ki bo wo ka mere panaroda dienen gwasme ta danen tana kaje rewi ka South Sudan ko kan widin kon shadak ka widi shoko jandiok kan wi tono shinyoch ka mo nyoy ka dakalong tem chakula da kum South Sudan gwatme kum South Sudan chela denen shi kum South Sudan la dial cholondo buka rodi realeka ko ba ne tin chuj de lwak ka ba nyocho mo gang ko she wi to ngwan cheka buchup ko kan wi dialan content rewi ka South Sudan ka shoja dan ngweke ko nyo jen dagan ne to ngwan ka kuji mo beje jan mi shol South Sudan chol kana ko de nyoje me de jere ka kor gwa de dan china rajen wona do bedien de nyoje de jo ke jere ka South Sudan ko wi to ngwan to me yara ka long telo which mi kan akan nyoje daga to me rewi ka South Sudan ka de tela karel ka kan reka mo kana tuok jan la kula lat kenen go anyoy ka min kan nyoy ben nyoy ta ganka no la bidna gwadan ti nyoy kulu ben bana kulu betop bina top yo ka jana che tunga tule de lo tel do ba longa je la beje long ajen mo la na mo je bot mi di de long ajen ne ti chop ke million de ko ti ne de bichu shio chi nyoy ka joy de no bot be di de long ani mi chi ne de konte la ji humanitarian ti la na da lok chicken to bre ka South Sudan jan bi am go ka kan pedati ajen dan di linga me ka kwinya ja danen men dak South Sudan ka jan gwaza me ka jan ler dan cha no ni dialon kon tin ngin ma dan le rodo ka kwinya goro no jin bi nyo na sun ko ken ani bi atka mal ban ji ka mudden bye bye